thlir tu te chibai ule lading heti pau tu kania Ncci National Council of Churches in India ni pualin hunilo mangang o January ni sawm pasari pathiani hi Mizoram Baptist Kohhran ni poimo India rama Christian pol sang insom khom Ncci National Council of Churches in India ni ania BCM chuan hemini hi kumsang ni pariata changkhan kumtin ursun takin twal chung Kohhran tina amang thina kumina po kumdang angin thupuile ruaman na siam vekania COVID-19 shileng wangin kumdang ang ero chuan kan mang theidon telova Kohhran hoten kan omna mun chawa kan zom turin hetiang hian program kan ron buatsaih ani kumin Ncci day thupuyatan hian Krista iswa chuan inza in pungkhat in Ncci ti ani Bible chang chartur talan zinga mi Korin thon khat bung som pani chang som pani atanga chang som pali le chang som ni paruka changa chang som ni pasari thu ilo chiarang u taksapum khata peng sang taksa hi pum khat ania peng tam takanaya taksa peng zong chu tamma sela taksapum khat ani si Krista chu chutiang bok chu ani kanza in Juda te emo Greek te emo boy lau emo taksapum khata turin tharau pakhat chawa baptisin kan cheu si tharau pakhat chau min intir cheu boka taksa hi peng khat chau ani si lova peng tam tak ani jok suti chuan peng khatina twar chuan peng zongin an twar pui thin peng khat choi moya chuan peng zongin an lom pui thin ilo tong chayang o chunglung pera kan pathian kan lalpa du tak min mangai tu imal sawm na min hmuh tira vuina an mang thei tura min shwaya wangin kan loma lalpa India ram hun sanga Christian pol Engemaw za min pe ka wangin lom thu kan soya vuina hian heng pol sang te hian imal sawm na tharau thiang hlim na tho kan hmuh in u naw na le in pum khat na thazok kan nei zel theina turin kan hun kal to min ve na lom thu kan soya kan hun man me ka le kan hun lo om le zel tura in pum khat na min pela vuina hian mun sanga program kan man te po kan tharau le taksata na mal sawm na ani theina tura hun kan man theina turin tharau thiang hlim mal sawm na kan ron di le iswa mengin kan di le amen pathian fakna hla sa turin lunglei zotlang north unit KNP member zai thiam em mai rosang zwali khyang te kan somanga ani hian kan run lo moila ti hla thatak mai aron sadona helha hian India ram le khovel mun sanga Christian te hi chhungkwa kan ni ti le chu chhungkwa chuan lal iswa da poimo bertur ani na te min shil non le ani ti shereng chungin ilo ngai thla ang o tôi te
la chatak mai thin lung le ti tak zat puang chhuak tu ro sang zwali khyang te chunga lom thu kan soye ole tuna chuan BCM ni poimo bu sang hi som hi pakhata NCCI de chungchanga Kohhran mi te sha turata na tarlan kan chiarange India Rama Christian Paul Shangshangte Minhum Khom tu Polian Verchu National Council of Churches in India NCCI hi ani a kumsang ka chakwa som palia National Missionary Council mingpu a din chan ni in kumsang ka chakwa som hi pathum khan a in real boldan tidang lamin National Christian Council of India Burma and Ceylon ti a mingthla kani a tichuan Burma Myanmar le Ceylon Sri Lanka ram ten an chwa san nuwa kumsang ka chakwa som sari pakwa khan tuna a mingput lai National Council of Churches in India ti a thak anile ta ani India Rama Protestant Kohhran te Orthodox Kohhran te State Shangshanga Kohhran in Zom Khom Rorel na Councils le Rongbol na Shangshang Thoktura Pol Ho Agencies te Ho na le in Pol Ho na ani Heng Pol Shangshang te Rongbol na le Rorel na a ero a inrol lova athune na po a mangchuang lem lova BCM Assembly sang ni pasari Rorel na in NCC aya member di vedan ngai to ani se tia arel chu kan ho tu ten bo zui ngalin kumsang ni lepariata BCM chu NCCI member pakhata pom kan lo ni veta a tichuan NCCI Sunday mangve turamin ngen na angin tuna chuan January thla pathian ni voi thum na hi kumtinin BCM chuan NCCI day atan kan lo mangveta ani NCCI thilti tumte India Rama Kohhran Shangshang ten thilti puitlin tur thukmun na annei te ti puitling thei tura soi ho le inron ho na annei theina tura kong buatsaih sak India Ram Kohhran te zinga inpum khatna choisan le a hu hova mishing kho sakna in unaw na tha a om theina na tho Kohhran rongbol na mission chu mishing nun peng shangshang ne na in zom na neya kalpui turani ti mi puite zirtir Kohhran hote wantlang ta na thatna mason na le khazirna mi puite sel na le mi re theite dom kan na turan na thok tura in zirtir Kohhran hote mi pui wantlang le pol shangshang te thlawang hawa sarkar India ram chung le pona pol shangshang te machon tura din sak mi re theite le India ram Christian pol shangshang te mamo ti puitlin na konga harsat na le dal tu om apyang te sukyang tura chan pui le tho pui chin India ram chung le pona Kohhran in Zom Khom hote le World Council of Churches te tho puya in ron ho na nei pui Kohhran hote pathian in min om puya shwai tu thatak tak India ram huap po in BCM shwai tu te zinga min pechina alom hle ani kumin NCCI day Thuchah soi tur hian kan Kohhran shwai tu te zinga mi Reverend Arlel Nunzira kan soma ani hi gumsang ni som pakhada tanga gumsang ni som pariat thleng term ni chung Northeast India Christian Council a secretary na cheltu ania tuna hian executive secretary na chelin longtlai muna a om me kani kan som na le ngen na ngai pui mo amin to min ti hlo tin sak awang pu in achunga lom thu kan soi ngal boke ilo so mang o tuntuma hian BCM Communication Department 10 NCCI day kan ti mai kuminatan chuan January ni som pasari pathian ni hi ani a chumi puala program an siama chuan tu sak takin hun min ron pe a amin som na chan ni dewakarin pakhat te po Kohhran in Zom Khom Northeast India Christian Council kan ti NEICC a pathian khongai na in kum riat zet mai secretary na te kalo zu tho ve na azara thil in zom vek ania wangin voin ni Kohhran in Zom Khom na le tho ho na ni a hian he hun mang tur hian min du saknin ka khri a kalom em ani soi tur tam tak oma ma ro chu soi zo vek thei ani lova kan hun man dan tur chu heti hi ani anga han sarmon te hlwa lam tepo ani lutuk lo mai theya ama sa chuan NCCA chanchin toy te han soi kha atha in karinga ti chuan NCCA chanchin te kan han soi zo le Engemaw thuma hruai angka soi zo chuan pathian Thuchah BCM ni poimo buwa puan chua le tarlan Bible reference tarlan te mang hian Thuchah kan ngai thladon chu kan hun man dan tur ani don ani
National Council of Churches in India ti hi adin tran tak chu sang khazakwa som pali ni ya ming rang nen a lo dinga amaro chu tuna ming tak hi chu tlai khonua khan nipoi mo bu apo khan tarlan vekania National Council of Churches in India ti kha phwa alo ni ta adin tran kum chu sang khazakwa som pali ni ti chuan ram zau ang reng tak mai India ram Maharashtra state kan ti Nagpur khopuya khwan an neya chu headquarters atan voin ni thleng hian NCCI hian a mang ani ti chuan thokat lai khan Delhi son na tura proposal te po han siama maro chu voin thleng hian ti puitlin thei alani talawon yang a hau taka ram leite munanin son te khatil hau tak takania an puitlin thei ange thei lawang ti te po ngai to tham tak ani ti chuan tuna hian NCCI a hian a ho tu lok zual deuh te han soita ila president hi a oma chu Bishop PC Singh the most reverend PC Singh tin an soit khatrina Church of North India CNI lammi ania ti chuan vice president hi pathum manoma pakhat chu clergy reverend kan ti ang chi hi nia pakhat chu meichhia ani turania pakhat chu lay leader chu tiang chon an da thina CSI Church of South India Sadanan ani hi Church of South India mi ania tin pakhat le chu Miss Lina Thomas ania ani hi meichhia nia Mar Thoman Syrian Church lammi ania tin adot le lay leader jingami chu Mr Liju Jacob ania ani hi Jacobite Syrian Christian Church anti ami ani ti chon akhai ding tu ber a ho tu ber tak office lo tu hi general secretary antia chu tuna hian reverend Asir Ebenezer ania ani Asir hi huna lamang reivak lova kami malok khan Mizoram kut chhuak ti mayang Mizoram Presbyterian kut chhuak Reverend Dr. Rosa Gaikwat kha Engemaw chen kha ani bokani kha Aizawl Theological College principal te po lo ni thin kha ani ya tiang chuan tuna hian Reverend Asir Ebenezer hi ani po hi Church of South India lammi ani chumi chu general secretary ani ti chuan member hi chi hrangin soithin ani ya member churches anti Kohhran member hi tuna hian somthum an oma ti chuan regional council anti North East India Christian Council ti te Maharashtra Christian Council ti ang chi zong te kha regional council nuai hen an oma som pasari an oma ti chuan All India Christian Organizations anti Bible Society of India ti ho chi ho reng hi pasari an oma ti chuan related agency anti CASA Church Auxiliary for Social Action ti te All India Sunday School Association ti AISA kan ti te khatiang kha related agency an nia heng hoi pasari an oma tin autonomous body an ti le chung te chu India Peace Center ti te Urban Rural Mission ti te an oma chung chu kan soivek seng lava khati khan member khachi hrangin an group ani Mizoram Baptist Kohhran BCM poi sang ni le pariata member kan lo ni ve tana Mizoram Presbyterian Church si chu a single ama hian ani lova Presbyterian Church of India PCI angin member India mar chaka Presbyterian Church ho zong hini meng chu sinot rang in zom khom Silonga headquarter nei PCI kan ti hi member an ni thungani chutiang chuan NCCI hi India rama Kohhran rang Roman Catholic tiam lova Protestant Kohhran ti to maila in zom khom na le in kut sui na lian ber ani ya aro pui viawani ti chuan athil tuma hi chuan in pum khatna ecumenism kan ti kha ani ber mai toy theyang taka soi chuan sei takpon soi theni ti chuan NCCI hi general secretary hi aho tu pa ber ania anwaya hian executive secretary rang an omvele chung te po chu an thoka
branch sang au ma tribal and adivasis ti te khatiang dalit commission ti te khatiang kha an sang kha no ma chunga chuan secretary kha an sang boka tin women mei che pol lam deuh le thalai pol te po an oma secretary san an nei boka tiang chuan anin rel bol ani kumli dana in khom pui an nei thina quadrennial assembly an tia chutiang chuan hun an mang thina sang ni som pali khan akum zana centenary celebration ncc hian an neya mun franga an loma in Mizoram atan po regional celebration an tia aizola mission veng Kohhrana nga ania van nei thla takin pathian ni chon nuwa ke po NACC secretary kani line Thuchah soitu zinga pakhata katang ve bok ani tiang chuan kan lo mel hriat to dan le kan lo khosak ve to dan kha tlemin a chanchin soi pa in ka han tar lang ani NCCA hi apoimo le a India ram ma Kohhran rang te min khai khom tu lian ber kan chen ho na le kan khosak ho na ania wangin Kohhran ho te tan hian nu chon lei thei po ani lawa poimo em ani ti chuan NCC ayatang hian khovel puma in zom khom na lama kan in khai chong le chowa tin Asia rama kan in zom khom na CCA anti Ncci ate po I kan lan tel zel ta ti khan khovela Christian te hi ain khai de deuh khan kan in zom khoma kut thak ho theina le tho ho theina kan thok ho thin ani chu NCC ai chanchin hi ania ti chuan January Sunday voin angni hi NCCI Day of Prayer po tila dik ome an mani na official taka an ruam mandana chuan Unity Octave an tia niriat chung tong trai na in pum khat na tong trai na an mang thina chumi kar lo tla zep Sunday hi pathian ni hi NCCI Day angin BCM pon kan mangta NCCI chuan Unity Octave hi observe vek turin min sawm min ngen thina member church ten hena ti chuan a big takin hemi pathian ni Sunday hi January thla hian helai zela hian ahun apual big mangtur point min tia chuwang chuan tun tuma po hian hun kan ron mang ta ani hi ti chuan chu Mizoram Baptist Kohhran hian program kan ruam man thina tun tuma po hian thupui atan Krista Isua chuan in za in pum khat in nisia ti hi kan mangdon ani ole Thuchah toite kan lo soi zuyanga kan in nga na tur Galatia bung thum chang somni pariat pathian thui lo ngai thla ang u chuta chuan judami om thei lova Greek mi po om thei hek lo chuta chuan boy om thei lova boy lo po om thei hek lo chuta chuan mi pa le meichia po om thei lo Krista Isua chuan in zain pum khat in nisia tin Krista ta in ni chuan Abraham thla thutiam anga ro lo tu turte in ni chiar tur mun tam taka om nine kan du tok mayang kan thupui kha Krista Isua chuan in zain pum khat in nisia ti ania in pum khat na hi NCCI na atumania NEICC North East India Christian Council point atumania council church council ho reng te po hian in pum khat na hi kan thupui le kan tum poimo tak ani vek zel ngal bok ani Kohhran in pum khat na le Christian te in pum khat na hi apoimo em maya voine hian asoi tur zong ka soi seng lo na in Bible in pum khat na poimo zia hitlem han soita ila chuta tang chuan in pum khat na hi pathianin anung zui tu tele Kohhran hote tan model en ton tura min siam sak kan in hervel na tur kan in nga na foundation ani zia hi voine hian kan thra thei ome I Genesis bung nia khan kan mu ma sak bera chuan Adam ale evi in nei na thuani ya hei nge chu ka ruang ru nei ka ti sa ang ti sa the ni ti sa pu ni ya mi pa tangala lak so ni ya mei che ti tur ni
tin an pahnih chuan ti sapum khat an lo ni tawng ti kha kan hmu a chuwang chuan Bible ah hian in nei arwam man na le marriage institution hi in pum khat na model ani ngal ani pahnih te kha an in nei chuan pathian thun pum khat an ni ti apuang mia mai ni chuwangin institution masaber kan ti family institution marriage institution in nei na institution kan ti apo hian asron tarlan chian em chu in pum khat na ni ten Isaiah bung som pakhat te kan chiar chuan le pathian ram chan chin kan chiar reng chuan katlang thiang lima chuan in tin reng om to lawang bong pa le sap ke bang nei te chu an leng za tonga phulan petlang tong no pang le te po rul muk ko tlanga an tual chai za to ang ti te kha aron tar langa zol nei Isaiah vision a zol nei thu puana hian pathian chen na khopui thiang lim le pathian lalram thiang lima chuan in ti nat na aum to lova shalomic community muan na khopui rem na khopui in pum khat na khopui ani kingdom of God model is unity pathian ram zia ro pui tak mai le a model tarlan chian Bible in a min hril chu in pum khat na ni hei hi chu phatrol lovin adik ngal bokani ten thutlung thar lama han kai le ta ila Pentecost ni lo thenga har na lo thlen tak model aron tarlan chuam masak ber mai Pentecostal model kan ti theyanga emo revival model te po kan ti theyanga chumi kan en nge le kan hmu turata ron tarlan chu an eina ninja a in ti hrang bi kan nom lova an tho khoma an chang liama an rila tram tlanga an puar tlanga ni ti kha tir ko te til ti bung ni bung thum bung li chawa khan in chiar chuan in hmu theyang chuwangin harna tak Kohhran lo thlen te hian in pum khat na hi a thang tlat za in ngei lo ten in ngei thin in rem lo ten lo in rem thin in mangai to lo ten lo in mangai ton thar le thin chuwang chuan pathian thu in a min hruai kho ma tum na le min fun kho ma tum na hi chu in pum khat na zel hi ani ten chanchin tha zo na ziak la li suan atong trai na pui thiam ang taka tong trai na priestly prayer an ti kha chanchin tha zo na ziak bung som pasarin chiar chuan I suwa tong trai na ro pui tak mai kan hmuwa chuta tong trai na thu pui chu an za pum khatan ni thei nan ti hi ni kan la li suan a hun nunung bera atong trai na chuan an thuwa wanga ke mel ring tur te tan po pum khat an ni thei nan ti hilali suani chuta chuan la li suan model ron tarlan chian chu kapa kei nangma ko mang le nang kei mai omang hian an ni hi pum khatin siam ro ti thiang lim ro Trinitarian model kan ti phei hi chu phei hi chu absolute super model ani top mai ni avor top pa fa pa tharau thiang lim pathiana mit nung pathum kan ti te in pum khat na hi soi fia thei po ni lova anin pum khat ngoya kan Kohhran thurina po Trinitarian hi kan ringa Unitarian hote hi chuan an ring lem lova Trinitarian hi amaro chu thil dik tak mai Trinitarian model kan ti pa pathian pakhata minung pathum te in pum khat na hi tu speaker ma le tu pastor ma le pathian thu thiam vor top te poyan soi hran thei anilo chuti khopa thuk le ro pui chu ni top mai ni khovel siam line tharau a oma tharau thiang limin na thoka thu logo sin na thok bokani ti te kan soi thin kha an za hin an thok tlanga tu an in pum khat tlata an in do ngai lova pakhat angin an ombokani ti te kha kan soi fia thei dan chu kan tong kam hian a dai tak lo chu vai soi fia thei po ani lo
he model po hi in pum khatna ni ti ro chu chiang takin kan mu ani le voina tarlan chiar tur tarlan korinthon kat bung som pani sang som pani tanga som pali te ni ro te po khan Kohhran church model tanaron ti po hi pum khat ni ma sa peng rang rang a oma Kohhran hi ma sen zai nan thok tlang chewa chuti chuan nang ni ho Krista taksa chuin ni a peng ten ni theu bokatin aron conclude aron khar ta nge ani chuwan chuan church model kan an ti po hi u nau du tak tu voina hian he NCCA de ya hian India rama Kohhran hote in zom khom nani puala kan man nani a hian Kohhran hote po hi kanin pum khat turani ti hi Bible ina transan thei mi alo model min pek chu ni kanin pum khat lo chuan Bible thui kan zom lo ti na ani nga la ni mani own identity kan church identity chu nei theu ma ila Chris pathian ina min buatsaih dan ero chuan in pum khat tur kan ni ti hi ani top maya soidan dang a om tak tak thei lovani ten ato bera chuan kan tarlan le du chu cross kan ngai sa ne mem biak ina po cross pathum pali dupriya kan zukala tuna kan general secretary nilai reverend Evramdin moy hian min srila bia en dupri bia kinin en te hey aso tu pa hi akasoi lo ma ro chu cross hi angai sang te ni cross omza thi an chiar te an tia aban avaranda bana te cross oma abang maya te khan cross ka pathum palioma pit achieve zuma cross oma ti khan cross kha oma achua kanan luta pulpit bulle nga cross kan chiar ta vek ava in cross kha ataka tundin tele aleman siam de ne som le pathum zet a oma kalachin chi rengani arei to viona in cross kan ngai sanga cross ingai san chon in pum khan nei ngai sang ti na ni FSC bung ni chang song pasari chang song pali tanga song pasari kha chiarte an kara pindan bang ti chim tu chu cross ani in ngei lo na le in hal na chu che tu chu cross ania cross model chuan leile wana sui zoma cross chuan mi hring a sui zoma cross chuan pathian le mi hring a sui zoma cross zara chon pani te chu pum khat thil siam thar an lo ni ta ti in a soi ni chu vain cross model kan an ti po hi ti tak taka chuan van le lein rem na ani in pum khat na ni Kohhran in pum khat na ni lova in do na in ngir ngo na le in ngei lo na zonga kepen ho hi chuan pathian lung hirin ai chuan kan ti oi lo mai thei ni hei ro hi chu kan hriat angai hle ni ti chuan unau du tak tu in pum khat na hi apoimo em ta ani Bible in a min zir tir chau kan soi in pum khat na poimo em kan ti rual hian in pum khat lo na phei chu poi takani ringot mai ni Rom emperor ro pui tak Rom lal ram an ti kha Rom empire Roman empire an ti ro pui tak lo ke chiat na chan kha enge ni ya history an ten an chuan chui chuan foreign atanga ramdang mi ten an ru nan chu chiat vek na lam ni lovin achunga anin pum khat lo na ni achunga general anin don wa lal tha lal na chan tum ho anin do wa anin ngir ngowa Roman empire ro pui takha ake somta ading le ngai to lo tuna chuan chu ani lali suan chanchin thalo ka ziak bung som le pakhat chanchin thalo ka ziak bung som le pakhata khan aron tar langa chiang tak main chang som pali tanga som ni na khan lali suan ram hoi manati dang atidama apu po belzibulania chu van ram hoi not chhuak thei ni anti in lali suwa kha i belzibula ram hoi i lam mi nia anan pu tala li suan chuta chana chuan
ram le ram ama in do chuan ading chhuak lawang chung kwa po ama le ama in do chuan ading chhuak lawang atitlatani e kan upa rong bol pui pakhatin kan o em thin kan rong bol pui ti sumpo an nga an in po tha tu khat chu ka valengan ina e tun line dam tlang in limem te dam jong kan dama ma se ngoi te thian pa ini ang Kohhran roi tu mol te in lo ni ve in lo ti ve ka ot ngoi chu ni enga tinge ni tangai te ente atia min hruaya bang chaklam amin an hruaya an concrete bang te chu alo khuar de du ka akhiter tur maya sum chu kan nei ve thina lom ma se ka fa te hian zan khata pocket money a sing ni te an du a kan pek lo chuan chu ni mai chu vain ni zana po anuan dila kan pe hlei thei si lova ti chuan tu bo lian ser ngan la ente an chhut na ni hi kan chung koi kan lim lo kan zui ral don ka fa te hian che zo to chung kwa hi tran tlan lo chuan a chevek kan ni mai ram le ram po ama in phiaru reng mai chu ading chuak lo kan political party te po hi han ti tra tuna Mizoram a chuan MNF party in rovarela achangin congress in rovarela kan party ho po hi mak ve tak mai chu i an ho em lowang chu mon sui dela rowan han rel che hian ruling party a hian opposition anom zel nia opposition inom zela ruling party a hlawkna tel pol le ruling party nol de pol MNF ni thosi khanoma congress a po party danga pon ni zel rowan relin chuan a chia in tlan le huna chuan ta duai zel tang ho thiam sele chuan an lal rengang chu tam tak chu in pum khat lo na in ngir ngo na hian nun hi ti che em ani Kohhran bo ruak po hi ai chena se em ani local church level a po hian an soitala tual chung Kohhran malbik po hi a chunga mi te hetian in si neu chuan in pum khat na chiat ve chuan Kohhran nuam ani ngai lova tharau thiang le ma cheng chuang lawang Mizoram Baptist Kohhran po hi lian pui kan ni Mizoram dung le wang chim to mar top kan da pa in pum khat na kan nei lo chuan headquarters thu mai ti local church anom chuan Mizoram Presbyterian po tam tak an ni an ho tu te le an ro rel le thu wak thak te ni takalom khai thu khat Vawiin an ti lo chuan kan ti lo chuan Kohhran hi song noyanga atuar tu chu nang le ke anianga chu aya poizok chu van lama tharau thiang le min pol du le pathian ina chen na tur thiang lim hi abol hlo zo thina apoyem ani Kohhran in pum khat na hi poimo lutuk thian te neng mai le ti hrom tu te kan lo mani phei chuan ho Kohhran ti nuam tu engkim krethiam tu Kohhran ti hlim tu rongbol pui te ti ha dam tu ni tur hian tani lang u he poimo ni ani le India rama te north east te han ti le ta ila ni hetia organic unity kan ti Mizoram Baptist Kohhran nanga rural khat moi chang kan ding thelo Nagaland Baptist Church te Assam Baptist Convention te Garo Baptist Convention nam rang kan nia kan in chen po ranga kan attitude po ranga kan thil ti rang ranga kan du dan poi nang lo amai ro chu i suwa zui tu kan ni ro chuan kan in pum khat thei tho chu van chuan Mizoram Baptist Kohhran po hian in pum khat na lama ke kan pen hi apoimo le hian ka hria keimania ya Baptist Kohhran chaklo zok te po kan zar zom thiam te po yavan tul le zwal do ne ten Baptist emo Presbyterian emo Lutheran emo Kohhran thrang Pentecostal emo te po hi kan in zom thiam chuan kan in kai kwa thiam chuan
กันทุบยาคันคริสต์อิสวาจวนอินไซน์ปุ่มขัดอินนิสียกันฟาวเดชั่นนิลลิส่วนอิส่วนสุดท้ายโมเดลกันหมุจูอินปุ่มขัดนานิตละดันีอินเบย์เร่งไหมอินโดเร่งไหมคริสเตียนกันนิติอาจารย์จนอาจารย์ทักเห็นกระทินเต็นจูไม่นิลวินกอรินทนขัดบุ้งสอมเละปนิจ้างสอมเละปนิอาคันตักสเปงรังทอดานเตสยาข้าขานก็ตีร์นี่ก็เรียกจูก็ออเปอเรชั่นนี่อินปุ่มขัดกันตียัน organic unity ออกมาก็ออเปอเรชั่นออกมา mutual understanding ออกมาทอหูน่าออกมาข้างครั้งข้างอินปุ่มขัดนั่นเสียเวกันนี่เฮตียนอินชุมคอมบุรโลไม่ละกันทอกเขาเทสิน partnership อังปนกันทอกเขาเทสินกันทอกเขาแม้ก็กันทอกเขาเละเซลที่นี่เฮียปอยหมดลุตุกันนี่ส่วนส่วนอินวันนี้ยัน partnership กันในที่เฮวันปอยหมดแต่ลุเลมอินเฟียเทียมตนนะ cooperation ติเตอินโดริงอดไอจวนปอยคอยมีอะไรวะ mutual understanding กันเตียเราทีร์ไหมปอยอะไรทัศกจุกันอินเดียรามายันกันมาหมดเลยอันนี้วัน National Council of Churches in India นี่ยันKohhran hote hian in pum khat na hi tharin ngai sangang u apathian thu ani Kohhran hote hian a tharin kut in zen tomin na i thok tharang u achan chu Krista chuan in zain pum khat in ni sia ti in min tar lang ani lali suwa Krista chuan Greek miom theilowa Juda miom theilo kan siara khan Gentile miom theilo kan zawa in pum khat kan ni thei bi kom lawa nol bi kom lawa pom nge bi pom chong lawa Krista chuan eng kim hi azalen ani top mai ni chu jok chu kan lim thla tur le kan ni dan tur hi ni ven ni hian uar takin tun huna hian ka han tar lang du ani pe kha chu museum pakhat lui tak museum pakhata hin amanula pakhat chu ain tu kha Engemaw za tan oma ti chuan nula pak kil khata hen isualim cheang reng to tak lui ang reng to tak hi a oma nula pakhat hi vakal thlenga Christian that tak ani boka ti chuan lali sualem chu han ena ti chuan Isu ka mangai che Jesus I love you ti sap a ma khre tok la di khat abul nai mi kha na lo khria Catholic mi lo nia aron kal naya kutaron wan ke po Jesus I love you lali su ka mangai che Shridang an lo leron kal le an lo kal le Isu ka mangai che an ron tia Mizoram don lai mai chu an ding kwal ta kut in soin an Kohhran denomination an soi Catholic te Protestant le Lutheran te Methodist te mi sang khan lo nia Krista ero chuan an in fok khom chuan pum khat khan lo ni ni chu ni lali suwa Krista chuan pum khat kan lo ni Isua Krista hi center pot chuan radius zong in to khom nei geometry dan in thlir chuan circle an siam te a center lali suwa ni chuan thunang la circle atlang khan ngil takin a center panzel khan an tite han rin sung la to lai lir keng mai hian ni Krista chuan anin nai tial he ta la tak te khan in nai tial te center a chuan in tok khom thin chutian chuan Krista yen pum khat kan ni hei hi Kohhran hote ni mangil suang u in do lawang u kan kalphung le kan ti dana in rem tok lo le du khop dok lo na om thin ma sela ain do em zong mai le ain do em zong le ain ngir ngo mel me in en ang em in en hi zong a fel lo ve tharau thiang le min a phal lo Krista Isua chuan in zain pum khat in ni si pathian thuin min ti ani vena hian choril ru chu sia nein midang te tan room nei ve khop thin lungpu in midang te huap zo khop thin lungpu in pathian nung hi izuyang u Kohhran hian itelang u tin kanin somani Krista Isua chuan in zain pum khat in ni si pathian thuin min ti ni lalpan kan zatan mal min som sakro se Amen.
Thuchah chatak soitu Reverend Ncci Executive Secretary Lungtlai area chunga lom thu kan soye Kohhran hote heni poimo tak ya hian kanin u naw na le thokho tur kan ni na te shathar le ang o kan in hlan na le tong china atan khovel hi bo ma se iswa ka nei ti fakna min puan chwa sak turin nula pensi bilal thangliani ilo somang khovel hi bo ma se iswa ka nei kim dang ai bo ina ma ka du khovel swal thim ma hian thamwan tuan nom lo iswa chavin na nei swa kata ka thara bo lovi iswa zuila ama insa tuanina shwayang che she om mathen po I athamwan se lang che ilungai abowangi swazuila zan lo thleng ma sela iswa ka nei ka tan kwa avarangi swa engi ka tharau dam na chu iswa nena om athi senin min lei swakata hi na ganai po I swan min zui anena min shwayang van ram thengi tu mi ka theng hun ni ta tuanin ka cholang ama tu kum kwain ka fa for va pensi bilal thangliani chunga lom thu kan soye kan hun kharna tong china nei tu le mal som na soi turin Thuchah min puan chwa sak tu kan som chhun zomanga NCC ni puala kan hun chu kan ti top don nia ilo somang o pathian ma trong trai ni lo ku nang u lalpa du tak kan pathian Vawiin India rampum puya Kohhran hote in zom khom na National Council of Churches in India ni abik taka kan man min hruai thleng hi kan lawma thupui ro pui tak mai in pum khat na min pek te hi kan lawm ema Kohhran hote kan in u nawa kan in pum khat zel hi nangina min du dan le iram na thok tura min ko na po ani chuwangin mun khata in chung fin bur theilavin mun rang atangin thok thin mai la iram din tura kan za thei top kan chua
rilum hun khat puwa in potlang ta kan tho theina turin voin ni in pum khat na ni atana kan mana hian khongai takin Kohhran hote ne na thlara bin thuron soile la min hruai le ang che tuna hian kan lalpa Isua Krista khongai na te pathian kan pa wa na mi min mangai na te tharau thiang lim pol na le thlamuan na dom tak chu ram tina Kohhran le ma ring tu te pum khat kan ni zel theina turin kan za hne na tuna le kum khwain lom zel ro se amen